Omugurisi Anantor Katabarwa w'imyaka 69 hamwe n'omukazi we Mary Kemirembe abarya abatura b'ekyaro kya Kichanga omugomboro ya Kaboya omu district ya Kikube ni bamwe abahingi b'omutano abaratayayirweho. Abakozi aba bakurura bona sente tutulika nyingi baitu ziba in form of ebintu tubaha ebitoke kukira muno tubagabira ebitoke abantu akukira obwingi bayina enjara mu bichweke ebyo usanga bona bayimbira ebitoke nibagenda tulimira omwani twamira ebitoke twinemu n'embuzi n'empunu nazo nanga tuzine bitu ziri mwanya gundi tuzire hano ubu nagendaga nimbyara ati mpikira hano. Abahinzi benji bejumbira omu buhinzi n'oburisa omukyanga kya Ankole kandi benji betongwire otaireho n'okuhereza abatura abandi emirimo. Ehuriro y'okwetebekanisiza orutahe rwa President Yoweri Museveni rwebembeirwe RDC hamwe n'abebembezi ba Munyoro batari bamwe na bamwe. Omukuru wa myaka ya 79 baitu akyasubura kuba mu ikambi nasakuliza amagezi gafebwa president na muno omuteka emiringo yokukura twatunga esente twaburanso bunaku twafuka bagayiga mukuru reno mwana guno gwikaire ekanka 15 baitu ahire byona aturukize akusa kusigaza miliyoni za 10 omwaka tuboine bitoke byaye bikale eka 8 artist omwaka akusa kubitungamo miliyoni 20 wena family sente bazikweseze kurungi batolekeze bombekere byombe karugudaho harumu nakakalina kamu Okutaya yoku ku Rwebiri15 ebyo kwezi okwi 11 mwaka ogu Gashakwa Ambrose n'uwagaba Katoto.